Hai menaze ting choma I zai hai menaze Zeme man sage klum delay I awang rem nen mai railang bakram keu ziket ting kum chama zang kai ke chum kamai ting chua ke dei regu man sa Zeme ko gane hai mena hange paulia gai dera delay Nagaland ge ato area ZB association menen janai kjing keu ji himre ziket tingkum chama jang kai ke chum ri mai ge ato area jurisdiction ge indefinite ban tevdile jaka chule zain ato area ZB association mena indefinite ban ato area jurisdiction ge tevza national highway 29 garim puki ge dibe central jail gene zubza river ngeu ki ze atu gokki za newland ka changarim puki tevza tevun sauni bzigene za tevta dip zigene le जगह चले जाने चिगे एसोसिएशन में बोने पॉइंट आउट तो गए जे कॉन्ट्रैक्टर चिगर इम्पुई की नेशनल हाईवे 29 सेंट्रल जेल गने जुबजा रिवर अतु गोकी न्यूलैंड का चंगर इम्पुई की तो रहंगे लुबे पे कॉन्ट्रैक्टर ने पनुई जे चोते ले जगह चले जाने आईपो प्रोजेक्ट गर इम्पुई की दिबे नेशनल हाईवे 29 तो रहंगे प्रोजेक्ट पे गई नि बिजते तिबेटिंग कुम चमा जंग काय कुमगे पे गई नि को दिले जगह चले कागने चुनारे संग जे चिगर इम्पुई की जे तो कमरे ले जे साले जाने अतो area ZB association ne saje pnuine kize demand te bize pe puiga makta na ato area jurisdiction gize pnuine indefinite ban te bize teun soma kole je ka chudle chuna national highway 29 garim puiki gidibe ta te je bamze teun somara le je ka chudle jane aipo perige kaklebe gidibreme pele designer administration mena pje ning ting gule je ato area ZB association ne sale Zai India ke dege psui temro ke du penuiran cime powerful leader me India ke dege haiket bambro ke Assam go chief minister Himanta Biswa Sharma je pakreus na be renge lamuile je ka chudile zane India ke dege psui temro ke penuiran chika sang me powerful leader mro ke railang ba peset Rengge Indiaram go Prime Minister Narendra Modi ne lamuile jeka chule zaina paknab ge Indiaram go Union Home Minister Amit Shah ne lalei ja chu zai pak chumge External Affair Minister S Jay Shankar ne lalei ja chu zaina pamat daiv ge ja Chief Justice D.Y. Chandra Chod jai paming ge ja UP go Chief Minister Yogi Adityanath ne lamuile jeka chule zaina te tibeting kum chama ja kai ke na kum ga Assam go Chief Minister Himanta Biswa Sharma himreukna position renge kewle jeka chudle kagna nai kum tingkum chama ja kai ke chum kum ga Assam go Chief Minister je pakreus na be position ge wangdle je sali Zane North State Manipur Impal West ge Assam ko driver mina hangmadai me boze local mena beluze pnuida ge murobam be suteti dile je sale Zane Assam ko gari driver mina hangmadai me boze gari kdibe truck kakrai ko le je ka chudle zaina pnuize Impal ge klaxia me hange pnuigu gari kdibe truck ge murorme nikib je chambe kailuze ngara hange punghang ko le je sale zaina chige Manipur local ko ne Assam ko gari driver mina hangmadai me boze Beluze Pnuida gane Mrosu Tetibize Manipur Impal West petrol pump tage tetibe sumai tingmui ge leize Manipur gu police mene ba mai ge sale zane chige local ko ne gari driver mina hamadai me Assam ko ze Beluze Pnuida gane mobile handset mingeu lu tetid leize kachele zane aize kaklebe peblam ge ze sam pogai ze police me dage pogai bize saikom babudon president of the Manipur Driver Association MDA ne Petsoi police station ge complain tetibe ba mai ge teugai dele je ka chudele zaine chige gari ka kreibe pe driver MD islapne saje pnibo mina hangmadai me boje silcher Assam ge ne Impal te rahange pnigu gari ge mrogi ki zakai luze national highway 37 ge teje bangkule je ka chudele zaine chige gari driver mina hangmadai me boje moidang pok koro hanba oil pump parking under the Petsoi police station ge sound tagai je tingmui te se te rahange ka loge local ko luichi mangme mina hangminge me bone wang japanese te kole japanese belu japanese ga mobile handset bambe mingye lutet ni dele ja ka chedle
Zane Assam go Education Minister Ranoj Pegune tetibe bamai ge saje Assam ge Assam Board go Academic ka chibe session je school lesi kiram ge namai kram ke zike tingkum chana je kai ke chum kamai ge techu dai go dele je ka chuli Zane Assam go Education Minister Ranoj Pegune saje Assam ge lesi ki school techu ka gdai bi ge railang be kram ke hachai ka ge je lesi nam hange textbook free ntane pegule je ka chuli Zaine Manipur ge Saigunlal Miso je tetibek jing ke jing kaiming yuting kumchana jang kai ke chummai ge halui chimang mane gimi ne kapchani bichang haje mingyu ne changdu lesi na me student of them day Christian college mane janai ke jing ke ji hemreuzicating kumchana jang kai ke chum ri mai ge Manipur Kangpok pi district ge protest te ka kadai delay je ka chule zaine chige Saigunlal Miso gadi blam ge ne lesi na me student mane Kangpok pi district ge penilunga lak je protest te bi ge banner te bi justice for Saigunlal Miso banai justice delay justice dini aize banner ne telu je protest delay je kache delay jai chi protest bi ge gu classmate mena sa je Saigunlal Miso je gimi kapchet bje pane drugs zo be bine jai drugs te be bine hanga lute gai makule je gu classmate mena salai Zaina India kadai West Bengal Barakpuri ge tetibe sumai ge Indian Army spy mebo hadu inge ki ka bigene mina hangna me saidi delay je kache delay Zaina chige spy pe mina hangna saidi mize Assam regiment college sale Zaina panai zizne naik leng kolal banai sipoi aldrin mingtown jola le je sale Zaina chige psuite me LT general RP kalita zai rank bam leine ne panai je knui ga be nalang bang wa kap kai delay je kache le Zaina Eastern Command ne bugu Twitter ge teti be ba mai ge raugai je chige Assam regiment ko mina hangna chaidi be pe kana je duty te bi hi ge exercise te je panai go gimi polu je Barakpuri ge nge ki ka be ge chaidi delay je ka chudlei jana panai pum pere ge Indian Army spy mena formalities postmortem jai te raw tale ne je te kam ga lu je panai ki pungong changai delay je ka chulei Zai India gdai gu Union Ministry of Health and Family Welfare nen janai rimai ge liagai dai ja India kadai gen janai 24 hours kunta kang kaima dai longene COVID-19 hararet nimpa ka gdai me mina changchum ja hang rex kui jaming yem je nimpa ka gdai delay je ka chudle jane chuna India gdai ge COVID-19 hararet gene raj ba me mina changkreming ye je haina je hangte set me raj la muile je ka chudle jane haji kana na lungge India gdai ge COVID-19 hararet gine chaidi me mina hangming me chaile je sale jana India gdai ge COVID-19 hararet tibeting kum chana ja kres kui kumge pet bigine hanai kum ting kum chana ja ngai ka chum ka chang beria ge COVID-19 hararet gine India gdai ge jemana me chaidi me mina lakming je chang himre je haite se ja hang rex rok je sna me chai chang dele je ka chudle jana janai 24 hours lungge COVID-19 hararet je ngira hangge co-vaccine ka bemina changsrok je haiming je hangring kuchume kap ka gadai delay je ka chudle janen janai 24 hour lungge jemna me minat lake je changkrete se je hai suru je hang rex squeeze ma daim je COVID-19 hararet test te pi delay je sale aigena na micram ke ji ke ting kum chama je ngai ke chum kam mai ting chog de reigu man sa loi gai delay pi gai jain king gai ni mle ne je to delay